دبي هلكفتا بيروز ده هلكفتا 121 ساليا لسر درباس بونا یکمین روزنامه‌گری کردی یکو 1898 ده جلای میر مقداد مدحت بدرخان به کوهاتی را گهاندن. ام خیرهاتنا و دکن دسیامین مهرجان روزنامه‌گری کردی ده 121 سال بری ایرو دی 22 نیسان 1898 ده مقداد مدحت بدرخان برسوا گلک پرسان ده دیکمین کووار ده بناوه کووارا کردستان روزنامه کردستان شوروی کیجی رولا یه روزنامه‌بان یعنی تایبەتی روزنامه‌گری هر دو بادو و بهتر روزنامه‌بان و روزنامه‌گری ماشین چوبینه رولاوی ایرو روز وکو ملت کرد جمله گلکی گرنگه و دماغ و وری نوچه که بدی دیار کردن او نوچه لسر حقیقتو بنگه کی راستقینه بگو ایرو ملت مسکر بکی. بیادی روز آباد نشینی. بیادی کار بود در فتکی بدیمه و بدی کرده انو واد روز هلات عناوین ده کرد کارن دیمقراطیت کشکن بس مخابن ما بروواجی کن. کردستان بدر کت و آبیتن چو الهولیری درد کبی و روناهی تنیشنو تحدی کس نزدن شو های و تنیجی چما ویدشتی نکن چما پرا صرف نکن دوی پرا صرف ببین حتی پرا صرف نبن راگان پیش نکن. از بیشم مک کسی روزنامه‌بان یاوینی اساسی گو وکم معرفی بیشن سیاست قبول گو ام هدو قبول بکن بری حد شتی مثلا انکاری مجالك تهي سياستك تهي ايديولوجيك تهي بتشهاوي بخمارك شويه يا ابو حري مثلا بنوسا كردي لباش خستي هاجر بودني ليسا وكيلنا بيان روجا مغاني دبه جبل جو حطاني روجا ايروجي هاجر بين مجاري شاندي دبه ولا مجاري راغاني دبه جبل جو شاندك ان روجا مغاني حزبي وحطاني نجي روجك جمع قال لك الماركيشة مرات يكتب بسكان كريستانا سوريا أكثر من خديد بو أم عندك الدار بخيم بيبوني ووقت زانيجي أب مهرجان آسيا وأم بيدرابن وقت يكتب بسكان كريستانا سوريا أم بهذه دروجي وري دروج المجالية كردي بهتر سركتيبي بهتر جي خو بقريدنا دروج المجالية جهاني دروج المجالية كردي براستي نهاج ها استكي باش لمهديدارن وروجي البيجدا باجا روجي دا بهتر رولافا يا جبو وك نريتيام لطيفوك الهرجي إيرو بيويستا راجهنداما راجهندك نتويبي فيكم من إيرو مهرجان ميسيامينا يا بناء ججنا روجنا مجريا كردي وكان تردزان سال 1800 يكمين روجنا ما هذا مثلا دست مقداد جلال مقداد بدرخان بقولن همشي وك جبو بيرانينا في روجي جبو بيرانينا في روجنا مجاليا بو بناء كردستان بو هم تخوازن به مهرجان شبكن وبصال السياق بو ام شبكن راستي
جهتي أو رسالة دخلت وأوامر تهدبون